Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Muini wa nyimbo cia kugoca wa theru ugwitwo Maggie C ni arekereria ndeto ciake, ndeto cia tumarumiriri ake ingi mage gukorwo magitikia. Maggie C aiturura ndeto ici niguo gutariria na gutheria gitumi giake kwaga kuonekana muingi-ini makiria events iria ikoretwo igitabanio ni arata ake aria ni aini na performers kuma gicigo giki gia gatagati wa bururi. Maggie C kuhitukira mbica na videos ni akorwo akira arumiriri ake ati ni murito, she is pregnant and she has been pregnant for a while, na nikio gitumi kiria gitumite age kuonekana muingi-ini. Ndanakorwo agitariria kana ni atanaheirwo na mwana, but ni akorwo akirekereria mbica ici gu confirm kuria agikoretwo na kiria gigitumite ndagakorwo akionekana muingi-ini, na akorwo akiuga ati aria makoretwo magi speculate ati ni murito, it's true, she has been pregnant. Tugathi na mbere kumwendithiria rugendo rwega. Make sure ni wa turn on your notification na wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia update ugakorwo uri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.